Ka Khasi Student Union Shillong Mi Circle, Ringkat Bat Kajing Sinranlang Jong Organizing Committee CEC, Hapo Kajing Lam Usamla Clean Star Shabong, Organizing Secretary, Haga Khanyo Turing Unaitung Arjar Arpunrio, Kabalong Ru Kalingku Sniyap Upa EMT Rot Sing Siem, Kalalet Ban Khang Kredep Yakawi Ka Masjid, Balakino Bate Bian Hasau Furlong. Ha kajing let jurem, kaki SU kala ong bakala yo jing tep ba ya kajaka, lakam try do way barjala, uba kerteng unurul chaudhry, kaseng kalak tino ba ya kate ka masjid, latay klem ki kot kisla bat klem kajing ben, na ki bor badai peng. Kaki SU kala ong, bakan beteng ban khang ya kate ka masjid, tat hadu ba anla ban pini ki kot kisla, bat kajing bet ki babiang, halor kajing te ya kate kajaka mani. So, la pensisa ma khamla pensisa te kali hakan tengunu ni jaka khamla pensisa kata khamla kang sa la ban duai hayin kan hampir kata jing duai dah dan sih dah asam mengapsa ni dengan saya lawan kan lemah saya kalau sama dia kawan kan saya kalau yang dia jenis tu saya tak kang tu ah naipat yuda naipat yang sekemat dah kat pengimpat yo kekot naik kang so yang empat dan hakim ta kang so adalah wanra lesai la sya office ini min supply yang ta pun tu dah kan pun tu dah memang dia ci berang rum semua nanti pun suang tata kakot tata kadang नहीं पेपर होना चाहिए यहाँ नहीं यहाँ का इंस्टॉलेशन में लेकिन पेपर चाहिए लेके आओ जो भी होने दो कोई भी हो जहाँ में भी हो पेपर दिखाना पड़ेगा फोटो खींच के दिखाओ पता है मोबाइल तो होगा ना मोबाइल तो बाद में है हाँ तो मोबाइल यहाँ में भी है वहाँ में भी है आपके पास मोबाइल है नहीं वो शिलोंग में नहीं है पता है पेपर के कागज दिखने पड़ता है हम लोग उसके इश्यू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल hadirin Maklayo Executive kadon ka jintay kita gi mandir masjid ani kita jong ka pulo marmarhi kaseng kelawan no menehi sindap naka jalang umat turut sing minta kasih seng kelalap ba ya kani ke masjid ka kot kesla ade keteng jong kau Nurul Chaudhry ba yimtip siat anu ya kani ke jaka but ini yang ni kadang tu construction ke batmai ya kani ke building ke balai mala di kani ke pelingo ya seng hi berhoi ba kumno klaim deyo jingbet anu nanu kinsitai kat pamon kita ki mandir kita ki masjid ang ni haka jela ke jongi di nakalyang ke seng minta kasih kelakang no ya kani ke masjid tat andala yo ban pet kita ki kot islam badi teng jongno manu baladi ya kani ke jaka syakini ki barjela Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.